Bam, van smo. Pozdrav svima, dobrodošli na ovu epizodu podcasta Nebitno bitno. Htio bih se prvo zahvaliti svima koji nas pratite preko društvenih mreža, Instagrama, Facebooka, Google podcastima, na našoj stranici. Bacite subscribe, ostavite neki komentar jer nam je jako stalo do vaših mišljenja. Evo, danas nam je čast u studiju ugostiti posebnog gosta, jedno već poznato ime s političke i karataške scene, gospodin Siniša Jenkač. Siniša, bok, hvala kaj si nam došli. Bog, hvala dečki vama na pozivu i evo, sretno. Hvala, samo jako. Same jake, da. Možemo. Pa nego da krenemo. Malo, ljudi te uglavnom znaju, većina ljudi te zna tu svojih prostora, ali za one koji te ne znaju, daj malo predstavi se, s čim se baviš, malo onak životopis, kratko. Ste čuli za Jenkača? Pa ništa, evo, Siniša Jenkač, trenutno gradonačelnik grada Novog Marofa, friški, mladi saborski zastupnik, pa evo, 2005. nekako u lokalnoj politici, paralelno onda i sport, prije toga sport i evo, neki privatni biznis i tako. Prođe vrijeme, ali to je to, politika te onak definira, ne pogotovo kad si, ajmo reći, već relativno dugo vrijeme u samoj politici, pogotovo u ovoj lokalnoj, a evo i zahvaljujući izborima i preferencijalnim glasovima prošle godine u 7. mjesecu i saborski zastupnik, znači iz 14. u Sabor, a evo, to je bilo stvarno jedan ovak veliki uspjeh, evo, ako mogu zahvaliti se i biračima koji su dali potporu, koji su prepoznali mene ko gradonačelnika pa su procijenili da bi evo, taj mogu nešto onda i šire doprinijeti za čitavi ovaj kraj. Tako da, evo, pretežno unazad, skoro evo, još malo pa 15 godina kroz politiku, a i jedno 20 godina kroz karate. Znaju te ljudi u tom si sportu, lokalno, pretežno, regionalno i tako, evo, to je to kratko. U kratkim crtama. Da, pa evo onda, kad si već spomenuo taj karate, to je možda čak i najzanimljivija stvar s obzirom da rijetko imamo priliku vidjeti nekog baš uspješnog političara koji je bio i uspješan sportaš na visokoj razini. Ne? Pa onda, kako je zapravo počelo to s karateom, kad si zapravo počeo trenirati karate? Kud je počela ta ljubav za tim? Da. Pa dobro, sve počne od gledanja filmova upravo na ovom mjestu gdje sada snimamo, je bilo i staro kino, ne? I Bruce Lee i Karate Kid su se tu prikazivali, normalno, koji svi klinci, gledaš, sjeća se Karate Kida, prijatelji i ja smo išli doma u Ključu, i sad kroz jedan dio ceste gdje nije bilo rasvjete, a i praznina je, ne? Mi smo jedem ja doma, mama, neke more Miyagija ste. Mr. Miyagi, čovjek Miyagi, da. Tako da to je počelo normalno, kak i svi, nončake, ne, pa tresneš se po glavi. Ninja, Da, i pa čitanje raznih romana, moj deda je dosta toga čitao, pa onda bili su oni što crtani romani, ali je bilo dosta ovih pisanih romana, ne, pogotovo likovi Leslie Eldridge, veliki ninja i tak dalje, pa toga je bilo na pretek, da. I onda počneš malo proučavati tu, ajmo reći, kulturu, tradiciju, malo se zaljubiš u japansku kulturu. Način života. Pa da, malo je to drugačije nego naša kultura, ima svoje specifičnosti. I onda gledaš, karate klub, dođemo mi tu iz Ključa u Novi Marof u školu i upisi karate, ne, tamo 50 nas u maloj dvorani,
za 2 tjedna nas 10. Bil je već klub ili? Je još stari klub karate, klub Marov. On je počeo, 80-ih je to počelo. Pa evo, neki su već i pokojni koji su bili započeli. Tu je u biti bivši župan dr. Marijan Linarić na neki način Budokaj donesao, to su početci iz Zagreba, pa onda Varaždin, pa ti dečki koji su vodali u školu u Varaždin, oni su to donesli i tu Marov. Ali to je bilo tak na nekoj više onak rekreativnoj razini. Sjećam se, mi smo bili entuzijasti. I bilo rečeno nema škole, zimski praznici, ali treninga bude, ne? Mada dvorana nije radila. Nama su rekli treninga bude, idemo mi pešice po snijegu, dođemo pred dvoranu, smrzavamo se, nakon uru vremena ili sat vremena, a očito da nema treninga, ne idemo mi doma. Dođe četvrtak, ne idemo mi ponovo, ne, nama je to bil doživljak. To je bil trening, koliko budete zdržali na hladnoći? Klinci, 5. razred i ideš ponovo, nema treninga, a onda valjda nema treninga i tako. I onda ponovo, nekako kraj osmogodišnje škole je ponovo se formirao klub, a onda je tu i došao trener jedan koji je trenirali u Toplicama i u Ludbregu i u Čakovcu i tako je onda tu počelo karate klub Niči. Pa tam 99. kolega Ivica Sudec i ja smo osnovali i svoj klub, to smo isto počeli onak roninski, samurajski, da velim baš sirotinski u jednom vatrogasnom domu u Štricama, ničega nismo imali. Kad smo pitali za taj dom, vjetar je vrata srušil, unutra je bilo kak velimo mi plafta listinca, ne. I može, super, ljudi su bili zadovoljni, tako smo počeli kupljati mlade, tako da ja poznam te generacije, dosta svi su krenuli normalno na karate kako to biva. I tako, paralelno i neko vrijeme i takmičar, onda kasnije trener i pa onda treniraš druge, vučeš ih, ajde idemo i to je to. Sad ima tu raznih anegdota, događanja. Mi smo paralelno vukli i tradicionalni karate i sportski karate. Koja je razlika? Pa, sportski je karate više definirani, sportska borba, kate, nešto malo bunka, ali više to je prezentacija, dok tradicionalni karate je puno više orijentiran na samoobranu, rade se i borbe i kate. U sportskom, recimo, dečki koji rade kumite, znači sportski karate, borbe, oni ne vježbaju baš kate, ne? A u tradicionalnom se radi i jedno i drugo i dosta se radi na toj samoobrani, pa onda se ulazi malo i u neke druge borilačke vještine, upotreba katane, pa onda štapova i tako dalje, svega. Raznog oruđa razna plejada oruđa koje se mogu vidjeti na ovim raznim karate filmovima, ne? Dok su ti karate filmovi još bili, ajmo reći, karate, borilački, Jackie Chan i ta ekipa filmovi, danas to sve digitalno, to više Zlatno doba. Da, zlatno doba. Koji pojas si imao dok si to gurao? Crni pojas 3. dan. Crni pojas 3. dan. Kaj recimo da sad Alen i ja krenemo, hoćemo biti majstori, pogledali smo, išli smo opet gledati Karate Kid, gledali smo Bruce Lee-a, sve smo ih naučili i sad smo došli, zima je, došli smo i hoćemo dogurati do pojasa, kaj nas čeka, kaj moramo napraviti. 10 godina treninga, barem 3 put tjedno, pa onda bude neka iz vas. Onda ćemo vidjeli, ne? Onda tek možda. Minimalno 3 put tjedno, a za ozbiljan sport danas više manje svi sportovi koji su i amaterski, ali ako hoćeš biti, prvak Hrvatske, a da ne govorimo, Europe ili svijeta, to je svaki dan treninzi po 4 do 5, 6 sati dnevno, Bez toga nema, jednostavno, bez svakodnevnog treninga, jer svi koji su u vrhu su u tom modu. Pretežno su to, karate nije nešto, lova, sport i tak dalje, pa su to onda studenti ili završeni studenti. Imaju neke države to posloženo da, recimo Italija, ti
sportaši koji su stipendisti olimpijskih odbora, onda oni postaju i djelatne, da li vojne osobe, da li policijski karabinjeri. Tako da, previše pijem. Daj mi na to Tako da, znači, na neki način nema tu, nije to nogomet i nije baš ono, nije borilački sport za svakoga. Ne? Da. To se vidi, ima neki dečki koji su bili stvarno krasni tehničari, ali kad dođeš u borbu, onda nije to to. Tako da moraš malo biti satkan u tom smjeru, moraš malo imati ono bikovsko čelo i tako. Da se ne bojiš udaraca i... Hvala. Samo opušten. I moraš imati volje za trening, da nema druge. Biti uporan i na početku normalno nije uvijek da su pobjede. Pa kako si rekao, 50 ih je došlo, svi su gledali Karate Kid, došli su, 10 ih je ostalo. Pa jasno, gledaj, kad tam te malo neko, kako bi rekli mi, vripne, udarite i to... Prirodna selekcija. Da, mnogi se toga boje i tako. Aj dobro, ima i oni kojima je to normalno, ne? Pa to je dobro, guzicu je korak naprijed. Da, mene mama doma tukla dok sam bio mali, pa guglaš to, znaš, navikneš se, znaš, ko pes na buhe, tak si ti na pa te ovaj šusle, ma nije to niš, ne, idemo dalje. I na treningu su me vređali. Treningu su me. A slobodno se onda i pohvališ, osvojili si srebro na Europskom prvenstvu. Kako je to uopće, kako si uopće došao na Europsko prvenstvo, kako je taj put bil, kako je bilo na samom Europskom prvenstvu, koja su iskustva? Kaj si očekivao? Da. Pa ništa ne očekivaš, ako nešto očekivaš, onda obično ti se to ne dogodi. Veli empty mind, prazan to je najbolje i... Ko voda moraš biti. Da, čim imaš neke misli, odmah te one sputavaju i to je neke najgorega, ne. Odradiš svoje, pa onda kaj Bog da, ne. Dobro, velim, treba imati malo sreće, ali treba odraditi dobro borbe. Bilo je to evropsko stilsko prvenstvo u Grenoblu, u Francuskoj i evo, kako bi se reklo, dogodilo se, ne? S koliko godina? Ha, Boga, nemam pojma. To je bilo 20 neke. Ne, 99. Kad se svi ti ja rodili? Da. I prije toga. On je srebro dao. Da. On je srebro. Tako ste mladi dečki. Kuć sad gledam koliko još imamo Alen i ja. Još imamo nekih 6-7 godina. Još 6-7. Pa dobro, već Miličan si ti, znaš. Ne morate vi trenirati radi takmičenja. Vi možete trenirati radi sebe, ne radi nekog svojeg razvoja, radi fizičkog zdravlja, ne, i to je to. Tako da praktički karate ko borilačka vještina može se trenirati od 7 do 77, radiš koliko možeš i koliko imaš vremena, tako da... A koliko shvaćam, to je jako u psihi, to je jako i mentalna priprema za sve to. Pa svaka borilački sport, borilačka vještina je mentalno moraš biti. Ali ne samo borilački, gledajte, danas svi sportovi, pogotovo koji ulaze u, ajmo reći, prva liga, ozbiljni neki trening, dokazano je, ne smijem reći mahati, dokazano je da taj mentalni trening, znači, ajmo reći, razgovor sa psihologom, možemo reći, ali ne da te liječi, da imaš neki problem. Nego baš sportski psiholog. Da, sportski psiholog koji te usmjerava malo i tako dalje. To je u biti i kroz dugi niz godina, s obzirom da su borilačke vještine izašle iz rata, iz borbe. Poznato je bilo da su se samuraji, pa onda i svi oni, ajmo reći, vitezovi i tak dalje. To je bil kao način samoobrane, stvari. Da. Znači, gledaj, u ratu ti ubijaš ljude i, mislim, činiš im zlo, ne? I sve to ima neki efekt na tebe koliko god si ti stabilan. Znači, onda ta druga dimenzija stabilnosti i usmjeravanja svojih aktivnosti, da nije samo sve rat, borba, trening,
nego često puta su oni onda bili majstori kaligrafije, pisali su haiku poeziju i tako dalje. Nisu bili samo ono ratnici, jer te to potroši i jednostavno te krivo odnese. Takvi ratnici ne da nisu bili dobri, rijetko kad su doživljavali starost. Oni koji su doživjeli starost morali su onda i nakon, kaj više nisu bili ratnici, možda neki generali i tako dalje, morali su znači usmjeriti, ajmo reći, tu svoju pažnju i energiju u nešto drugo, da ne polude od svega toga. Mislim, PTSD je danas definira, svi znamo to, pogotovo Domovinski rat i tako dalje. To su nakon Prvog svjetskog rata praktički doktori definirali, nisu to znali kako nazvati, ali pogotovo nakon Drugog svjetskog rata, a najviše nakon Vijetnamskog rata, to je i dobilo taj svoj medicinski naziv PTSD, jer sve to ubijanje i sve to kaj aparata utječe na sve. To su normalno istočnjaci shvatili daleko prije. Sve te borilačke vještine na neki način poistječu ili potječu iz Kine, pa kažu i iz Indije, stare civilizacije. Kina je ujedinjena znači prije Krista. Imali su, čini mi se, 500 godina, ajmo reći, tih građanskih ratova između država, između tih malih kraljevstva, to su bili države, gradovi i tako dalje. Također Japan isto od nekih 11. stoljeća do 16. stoljeća isto je bil stalno u građanskom ratu i normalno nakon 5 stoljeća ili cijelo tisućljeće spojili su, možemo reći, taj dio, religiozni dio i borilačke vještine. Tako da današnje borilačke vještine, pogotovo istočnjačke borilačke vještine, se temelje i na tom nekom, ajmo reći, miran duh, smiren duh, zanšin. Filozofija, da. A bez toga i, kako sam rekao, danas ozbiljni sportaši isto tak ne mogu. Znači ta jedna nadopuna treningu, vizualizacija, radili su, to ste valjda čitali, radili su jedan test sa košarkašima koji su, određeni broj koševa bacali, znači sa jedne točke bacali su na koš i znači otprilike bili su oni istog nekakvog tehničkog znanja, dok druga ekipa je čitavo vrijeme meditirala uz pomoć tog psihologa, trenera, i vizualizirali su bacanje u koš i imali su iste rezultate, čak su ovi bili i malo bolji. Tako da, znači, dokazano je u sportu da je vrlo važno i taj trening, ali onda i taj mentalni trening. I tijelo, um i duh. To je baš Kostelić pričao na podcast Inkubatoru, da skijaši, to je bar on, ali i većina vrhunskih alpskih skijaša, da prije same utrke, dok prođu pregled staze i to, da vizualiziraju svoju utrku. Da, to vidiš kad oni... Dok ide, da vizualizira i da je cilj toliko istrenirati svoj da onak si unutar pol sekunde maksimalno promaši. Da ti imaš stazu u glavi, da ti ne moraš doživjeti stazu kad te ti očima vidiš već je gotovo. Da te ne iznenadi. Da, prošao voz. Ima japanska izreka Shin, Gi, Tai, Ichi. Shin je duh, Gi je tijelo, Tai, znači Ichi sve to skupa zajedno, ne? Duh, tijelo i tehnika sve povezano. Znači Shin, Gi, Tai je tehnika i Ichi je sve povezano. Dobra priča. Baš smo sve fino komponirali to. Evo, sad smo završili s karateom. Huha. To je Al Pacino. A s kojeg je to filma? To nikad. Ne znam, Bogu. To moj stari uvijek. Nikad ne znam koji je film. Ali uglavnom, završili smo s karateom i sad kako si rekao da se zapravo zaljubili u karate, u borilački sport preko tih filmova, kung fu filmova, Jackie Chan, Bruce Lee, klasici. Koliko smo istražili i koliko smo saznali i ti si napravio, to jest režirao i scenirao jedan karataški film. A kak je to
Belu baci, a? Da. Ne karataški. Pa kak je do toga Ruski došlo, rulet. kak se zove, kaj to uopće je? To je jedan stvarno poznati blockbuster. Da, evo, napisao scenarij i ajmo reći, režija, kamera, kolega Željko je onda to sa svojim bratom, sve su oni to sklopili onda U editingu. Da, i dodali muziku i evo, tajne moći zle bande. Tajne moći izgleda. Da. Ima to vi na YouTube-u. Da, bili smo na Trash Film Festivalu, ne znam, 2005. Dobili smo zlatnu motorku. Svaka čast. Bravo. To nije malo stvar. Da, to je, mislim, stvarno malte ne Hollywood. To je naš mali Oscar. Bollywood, da. Pa da, evo, već kad ste spomenuli, mislim, bilo je to davne 2005. Kad smo imali promociju, kak pamtim, bili su lokalni izbori, ne? Zdravko Malter je bil kandidat za gradonačelnika, ja sam bio onda mladi, malo ušao u politiku i... I kaj je bolje nego film za Trash Film. Da, ovo neki politički trash film. To ima, to je, ne treba, to svaki dan gledamo neki trash. Ali u biti inspiracija je došla od Bore Lija, ne, velikog poznatog hrvatskog kung fu majstora, ne. U biti njega je našao Kovač, režiser, i evo, jednom prilikom smo mi došli do moje Sjenice, ovako, nakon neke važne političke sjednice, ne, završili smo u Sjenici i nekakve kobase smo tamo vrtili i onda počne Željko priča, ste gledali Bruce Lee, Bore Lee, ne, trash, totalna glupost, ne, i zajebancija. Nismo gledali, sad, to morate vidjeti, ode on doma, i donese laptop, stavi, sad mi to gledamo, cepamo se od smjena, evo te, ak moj amater, pa mi moramo snimiti pravo, jer on fakat nema pojma o borilačkim vještinama, ali to je baš teški trash. I rekao, mi budemo bar te nekakve naša znanja uključili. Rekao, pa ajde, mi neke snimili, ali opet trash, ne sad, ne znam kaj. A ja sam puno gledal ko klinac, normalno, Karate Kid je bil samo jedan film, ne Bruce Lee, ali tu ima Jackie Chan ima desetke filmova i videoteka Felix, nekad sam odalo videoteku, to i mlađi koji možda budu gledali ovo, budu rekli kakva je to videoteka. Ja se sjećam, dok sam bil ko mali, bila je tu u Marofu. Svašta se posuđivalo u tim videotekama, to je bilo kazeta, ne, onda VCR, ne, sad to gledaš. Prijatelj, moj kum Sandro i ja, srednjoškolci, subota, nikoga doma, mi u videoteku, bunt s biciklima, normalno bunt ovih kazeta i onda smo gledali tak dugo video dok nismo pojeli 2 kile napolitanke, nismo to gledali i jeli, ne. A dok nije na videu se mogli si jajca speći, vužgal se. I onda ko zombi na terasu, nadrogirani od tog televizora. Mislim, kad klinci, nemojte gledati tablete, Ti veli da neke ne smeš Dobro, nije, to je bilo ovak, taj video bilo neke kaj si mogli za vikend gledati, ne znam i to kroz jedan ko je to gledal, nego vikend, pa jedno sad videoteka, posudimo 5-6 filmova, ne znam, 3+2, kak je to bilo, ne. I onda maraton. I onda normalno Jackie Chan, 3 neka filma, tajne pesnice, ne znam, pijani Shaolin, monk, učitelji, mislim, taj je poznat i toga svi znaju, ali ima još 10-ak raznih tih kung fu filmova i obično ti prvi filmovi i prvi nekakvi, ajmo reći, i stripovi, a i knjige. Znači, spomenuo sam Leslie Eldridgea, spomenuo sam i te ninja knjige,
a onda, ne znam, čak i onda ove knjige koje su bile, ajmo reći, ozbiljna literatura sa nekom, znači, kate i to, znači, karate knjige, kung fu knjige i tako dalje, raznih stilova i raznih majstora koji su izdavali knjige, sve to više manje dolazilo kroz Beograd. Znači, i sve to bilo na ekavici. I ti prvi filmovi, to je sve bilo ekavica, ne ono, udari me željeznom štangom, ne znam, palicom, kanđom, tigrovom kanđom, ne ono. I to je ovak malo komično sve zvučalo. Onda, kaj je još interesantno bilo, oni govore kineski, ne? A snimljeno engleski, ne? To je isto onak bilo za današnji pojam, ono... Sinkronizirano. Da, sinhronizacija, ono smiješna, ko bi danas to niko ne bi gledao. Danas kad gledam Bruce Lee-a, nekako smo naviknuti, to sve nekak sporo, a u moje vrijeme, koje sam ja bil mladi, i još prije kad su izlazili ti Bruce filmovi, to je ono bilo super bez Bruce Lee je bil prebrz za kameru. Da, dobro, i te neke tehnike koje su u bliskoj borbi, ti udarci i tak dalje, kad vi ih izvodite, one se ne vide, ne. Trebalo bi ga šusnuti za prav, da on padne, ti bi vidjeli da je opala. Taj udarac praktički niš, isto kad vi gledate i MMA borbe, ne. Da nemaš slow motion i da ti ne pokaže ponovno, uopće ne bi skužil oko koje nije naviknuto na brze pokrete, uopće ne bi skužil kaj se dogodilo, kada ga uopće udarili i tako dalje. Na slow motion da svi vidimo, onda vidiš. A pogotovo na parteru. Da, na parteru ti ne vidiš kaj o njemu radi, a on skviči, ne. Tako da, tu je nekakva ideja bila i onda smo bili u Strmcu, neka skup je bili isto neke vezano politiku, ali pa se skupila ta škvadra, moji ovi karatisti i tako, onda smo mi to bacali neke ideje i sad idemo mi to snimiti, ne. I onda ja uzmem na večer Pentium 1, ne. Kompjuter. Znate kad je to bilo, ne? Pentium 1, ne? To je još bilo zmaj, ne? I ja počnem pisati scenarij, scena prva, ulazak, pa kamera, ide ovako krug, okolo, ne? Uglavnom, bit je čitave priče, znači, Bore Lee, Bruce Lee, ne? Sad mi moramo opozit dati, ne? Obavezno. Chuck Norris, ne? Poznati američki karatista, kasnije i nije bilo onda K1, to je bilo kickboxing, ne? Mnogi su karatisti prolazili u taj kickboxing. I onda smo mi izmislili lik iz... Znači, Chuck Norrisa, Chuck Norri, ne, ludi Chuck, ne. Ponovili. Da, ponovili je Chuck Norri. I sad, normalno, glavni šef bande ja sam utjelovio šef bande, a ostala ekipa s kluba, bila raznih tu plejada, likova, čak smo imamo i Deda Mraza, ne, ne znamo kak je ušel, ali Deda Mraz, isto jedan lik, koji je u onom ekipi zle bande, znači ekipa Willum na nekoj planini tamo i... krade poklone. Grinch Mraz, ne? I onda, ne znam, sumoborac, ninja, pa Kunoichi Čuče. Ima Kunoichi ninja, to je žena ninja, ne? One su bile kao najopasniji ninja. Zašto su bile najopasniji? Mnogi daimio, to su bili vladari, koliko znam, grofovi, ratovali su između tih njihovih pokrajina i tako dalje. I onda to je kao bilo ninja. Ninja su špijuni u biti, bili pretežno špijuni. U nekoj manjoj mjeri su bili za te posebne zadatke izvršioci nekih ubojstva, ali pretežno su oni bili špijuni. Recimo poznati ninja koji su ostali zapisani u zadnjim ratovima koji su se događali u Japanu. U 16. stoljeću jedan bil poznati koji je ušao unutra kao neki bogec u dvorac. Tam bil prosjak godinu dana prosjačil po tom dvorcu i tak dalje. Bil tam neka obitelj, bil ninja, prerušeni. Toliko su bili strenirani da su mogli iščašiti rame i tak dalje. Hodali na opačke noge i praktički nisi ti mogu skužiti da on bogalj i on je
bil tam neki domaći, on je u noći, kad je dogovoren bil napad, otvoril vrata od dvorca, ubil stražare, otvoril vrata i ovi su ušli i zauzeli dvorac. Istilje rame, noge. Da. Godinu dana. To je. Isti sustav je bil Kunoichi Ninja. Oni su bili još opasnije, ne? Ali praktički to je biti bila samoubilačka misija. Znači ona je bila ili konkubina ili čak su išli toliko daleko da su se udale, znači da su postale žene tih svojih meta. I onda bili su jako dobro čuvani, znali su, pazili su da ih neko ne otruje i tak dalje. I obično su onda sa ukosnicom, znači iglama, nekad nije bilo ovih kvačica i tak dalje, gumice, nego su bile ukosnice, ne? I sa tim ukosnicama su znali ova nedavno onog motoristu nekad ga je nautnula u vrat. Ja sam si odmah slika bila vidiš to, ne? Taj je neke čitao negdje, ne? Znači uglavnom, nažalost, nikad nisu žive ostale jer pogubiti, ajmo reći, grofa Vlastelina, Daimjeva ili ne daj Bože šoguna, to je bil onda glavni šef, jer Japan je bil dugo godina šogunat i to je bil vojni zapovjednik, znači, najveći samuraj od svih samuraja, najvažniji više politička i ratna funkcija. I oni kad su izvršili ubojstvo, za njih je to bil kraj. Ali tak smo onda mi upotrebili to Kunoichi Ninja, pretvorili u Kunoichi Čuče, ne? Deska Čuče, a mislim glupost, ne, treš. I tako, uglavnom, ideje smo malo vukli iz tih starih filmova, ne, meni je to uvijek bilo, pa onda Terminator, pa... Schwarzenegger je bil legend. Da. Pa onda recimo, kaj je još, otkud je isto, znači Tarantino, ne? On je isti lik koji je gledao takve filmove i onda Kill Bill. A imamo i to ona parodija koju su Srbi napravili, ne? Mislim da znam o čemu pričam, mislim da znaju gledatelji doma, mislim da se dobro znamo kaj je. Da smo mi malo na kraju ima nastavak, ne, i to je želiš vidjeti koliko mi je dug i tako, ne. Svašta smo mi to unutra ubacili, nije baš potpuno glupo, ali smo od tih nekih filmova iskoristili. Onda dečki su stvarno muziku odradili odlično, dobro su to zmontirali. Muzika je bila opet od onih špageti westerna, ne? Ennio. Ennio Morricone, ne, klasika. I normalno Conan Barbarin, to... sad lik taj, da završim sad s tom pričom, taj lik Chuck Norrie, u biti, meni je to malo gledao sam od Michaela Moora Ludi za oružjem, ne? I dolazi on ogrnuti američkom zastavom. Ali nije to bez veze, zašto američka zastava, ne? I glavna nagrada, kad on na kraju ubije i glavnog gazdu, velikog gazdu, i on osvaja tu, onda uzme nagradu, a nagrada je pletenka na kojoj piše Noja. Čisto Tudom, ne? I sad dolazi u Ameriku, podanici, klinci tamo kleće, klanjaju se, ne? Ali poanta je, ne, ma nisu oni ludi za oružje bez veze, ne? Čak Novi, ma ne su, napili su se Noje i postali ludi za oružje. Ali to je to kod trash filma, da bude što luđe. Ali ima smisla. I onda ljudi misle trash film. Pa da ima neku priču, ne? To je to. Da, evo, to je baš bilo, kako bi se rekli, iznjedri, gledaš te filmove, pa onda te ideje čupaš iz tih filmova, malo baciš ekavicu da to, pa ispod titlovi, normalno, prijevod, znaš, isto priča, engleski, kineski, i u biti špageti westerni, to su najbolji westerni bili, nakon ovog poznatog američkog borca, kako je ime,
John Wayne-a, ne? On je bilo legendarni John da, Wayne. John Wayne je jahal na konju kroz, ne znam, tam preriju, ali ono nema prašina na njemu, ne? A onda dolazi Sergio Leone i ovi su zmazani. Ide Clint Eastwood i ne prepoznaš ga. Sav ono, izgleda kao Meksikanac, sunce ga opržilo. Da, više životna priča, ne? I Morricone s svojom muzikom vrhunski. I onda smo još, dečki su stvarno dobro to skužili i izmiksali su malo i vatrogasce, ono, kad ga udari s nogom, ono, ali to ponavljanje tih pokreta, to je isto ono, veli meni, još znaš, tu ste malo previše, ali to smo mi namjerno, naglašavanje gluposti, ne, i ono kad vidiš ga udari, ne, ono, ko da ga 10 puta jednom rukom, ne, a mi ono još dodamo 10, ono 20, a u pozadini pjeva vatrogasci, raspići, samo dobro i radi to, samo ga To je to. A dobro, stvarno dobro ispalo i žiri je, evo, dobili smo zlatnu motorku. Da, u kategoriji borilačkih filmova. Koliko vas je bilo? To bilo nas je negdje 10-ak koji smo. U biti, kako se ono veli, ja sam bil glavni kostimer. Doma uzmem šlem, veliki gazda, gazda ne ima šlem na glavi i črne naočale. Nisam mogao bradu, zaboravio jedan bradu, ili kako bez brade si došao, obično veliki gazda, neka brada sjeda, stoji, ne. Ali dobro, to su, onda od matere uzmeš stari šlafrok, plišani crveni plašt, Rimljani, ne crveni plašt. Mislim, nije baš da je sve bez veze, ne. Znači, sve ima neki smisao. Svaki lik ima ima neku poruku, ne. Pa idemo to probati najti onda neke kadrove. Aha, Ima na YouTube. Ima na YouTube sigurno. Ma nema sve, ali došli su čak i ekskluziva su nas snimali. Kak je to bilo 2005. To je bilo baš onak... Oni su baš pioniri neki. Da, more se reći da smo bili među prvima u tom trešu, a mi smo to tak iz... Evo nas natrag, dobrodošli. Mi smo to iz Afrikancije snimali, ne? Kako se zove, vici? Eksploziv. Eksploziv, da, to je bilo možda pa. Ajde da vidimo kaj. Amaterski film u posljednjih je nekoliko godina... Tatjana Jurić koja je. Svjetski majstor borilačkih vještina i hrvatska zvijezda trash filmova, tko drugi nego Bore Lee, dobio konkurenciju. I to filmom Tajne moći zle bande, čije snimanje u Novom Marofu privedeno kraju. Dario Šaric. Snimanje u Novom Marofu. Kao ovo je dvoranite, ne? To je za Afrikanci. Ovo je fakat editing je odličan. Slow motion. Kako Zack Snyder, slow motion. Pazi sad ruku. Na kraju, ne? Hop! Zik! A ko je to, ko je to bil? Aha, to je tajni ninja. Tajni ninja. Hrabar i nada sve pravedno. Ime mu je Chuck Norris. Cijela je filma Tajne moći zle bande. Pozitivno turnirno, znaš kako su nekad pisali rukom nogometni turnir, znaš ono. Osti! Zemlju šlem na glavi. Stavi se džupi. Još ima američku zastavu, ima od mojeg starog motorističku kišnu i jednaku kampanju. Nazvala je u suradnju dvaju novomarovskih karate klubova. Niči i Okinawa. Ekipa je jednostavno dobra, vježbamo svakodnevno i moram biti jako ozbiljni i koliko smo ozbiljni s jedne strane, treba nam Sad smo jako pametni. Dakle, jednostavno sve zajedno iz tog zajedništva nastao film Tajne moći zle bande. Dečko iz Kine, China boy. Kad ste uspjeli ovo snimiti bez da ste se smijali ko lundi cijeli dan? To je u Štricama. Je, u Štricama u domu. Znači jedna Evo ga. A pazi kamerica. Kamerica ono mala ko današnji mobitel, malte ne. A svako malo baterija se sprazila, ono puniš kameru, čekaj, ne. Koja nam je sad... Stani u sceni, vi se napuni. Evo, internet je modernih tehnologija. Eto vidiš, ništa,
mi smo bili... Ma ništa, To je ovaj slow motion, sad ide. Došlo bude. Pa dobro, vidjeli smo ovo glavno. Ne, ovo super izgleda, pogotovo onaj kadar s ninjom. Ne, ovo sa mačevima, s svim katanom, sve, to je super. Može, pogledaj, složi to. To mikrofon. Dobro, ću. Spojit ću ga ja, pa ću vam kasnije opet za treba vidjeti. Može, naravno. Mislim da je... Dobro te zrezali, jel sad? Ovaj dio, ili idemo live? Samo nastavi. Samo nastavi. Malo nas je internet zezno, ali nema veze, to su te male čarije ovog modernog doba, ne? To je... Gledaj, nekad si imao olovku, ne, i VHS kazeta, u autu si imao 20 kazeta, različitih, ne, a snimali smo sve živo na VHS kazete, to je bili puni ormari tih VHS kazeta, ne znam, spotova, filmova, sve, tak je bilo, ne. To je iz tog vremena. To je kad sam ja bil mladi, malo mlađi neki ste vi sad, ne. Ali dobro, nisam baš tak stari, ali viš kak se tehnologija promijenila danas, da klinca pitaš kaj je to VCR, ne? Kaj je video, ne, znaš, imaš sve na mobitel, gledaš. Pa dobro, ali recimo, evo, ja sam isto produkt tog vremena, ja isto doma, znači ja sam doma imao one stare kazete, Lucky Luke, da. Superman stari, pa to su sve na kazete. I još su se dokumenti, Word dokumenti, to je to na disketama. Diskete, pa kak se ne misliš sad? Diskete, evo programera, zna jako dobro o čemu pričamo. Da, to je bilo hrpa disketa, onda CD došao kao idealni medij, a onda vele jebi ga, nakon 5 godina više nema ničega. Da. Sad su to sve na stikovima, na diskovima, ali... Sad više ne otiđeš posudit film, sad ga skineš. Sad ga skineš, legalno, ne? Kak je sve ostalo. Legalno. Legalno ga skineš. No, ali još uvijek je u kinu najbolje gledati film. Isto je. Nema do kina. Baš iskusno. Da, kad počne ružiti sve oko tebe, stojpeš se. Zaboraviš da si uopće u Marovu Varaždinu, na ovoj kugli zemaljskoj. Sjeća se bile neki Terminator, ne znam sad koji već, ne, i sad nije bilo mjesta, gužva u kinu, Varaždinu, Lumini mi se čini, tamo se otvorio. Sad sedim ja u prvom redu i neki tumačim, držimo ovak nogu prek nogu i neki tumačim. I scena, majko ti ne. Kad je u 3D? Nije u 3D, ali znaš kaj, tu si blizu prvi red. Zvuk je... Da, to na novom James Bondu sad, ne bu spoilali ničega, ali išli smo gledati i kokice držimo i sve kad odjedenput, naš, paf, kokice u facu, To je najbolje. Pa to je to, zato si kad si dolazil u kino, onda, kak se zval, kolporter, kak se zval, kad je puštao filmove, ne? Onda imao si, dobro, to je prije, ali imali filmove onim velikim buksama. Da. To je baš film. Onda imao si film na 2-3, recimo, Zamajovih vjetara, 3 role, onda kad je njeno role, onda fučka, pa malo nariftava sliku, ne? A vela ova ekipa koji su gledali ove filmove za odrasle, ne? Onda namjerno malo kad ti je sad neka zanimljiva scena, ne, taman se udaju, ne, i sad on malo zamuti sliku, ne, da, veselje, ne. Tako da, to su bila takva vremena, ali dobro, evo, nije ni ovo loše. Šteta da se danas se ti mladi, a svi smo na tim mobitelima, razgovaraš se s nekim, dobivaš mailove, čitaš Viber, jedan, drugi, Whatsapp, ne znam, Instagram i Facebook i stalno si bombardiran, totalno ti je pažnja, totalno si dezorientiran, ne? Nisi u trenutku. Da. Razgovaraš se i pišeš mail, ja gledam sebe, ne znam, sedim u 3, negdje na kavi, ne znam, u Saboru ili negdje, ali svako svojem nekom filmu odgovaraš ovome za ovo, vraćaš mail, čitaš, upisuješ si već, a paralelno vodiš neki razgovor, Pa rekao je jedan poznati američki stand-up komičar Bill Burr, rekao je da se Isus vrati u današnje vrijeme, svi bi propustili jer bi svi
tipkali na ulici. Počne hodat po vodi. Da počne hodat po vodi. Ja isto. A dobro, neko bi ga snimio, možda. Onda bi ostali rekli, efekti, CGI, Nije istina, mada je gluposti, ne. To je postao TikToker. Influencer. Pa mislim, ko ovo je Erist Vidar, da. Ne znam jeste čuli za taj film. Znači, probudi se Adolf Hitler. Joj, gledao sam. Gledali smo. Vrhunski je, ne. Dođe u današnje vrijeme. Dođe u današnje vrijeme. To smo skupa gledali. To smo internet. To smo gledali u srednjoj školi, ako se ja ne varam. Fenomenalno. Odlično, a ovaj ga je super ekranizirao. Odlično, i, mislim, onak baš prikazuje ono, ali malo opisuje stanje, ono, njemačko, ono koje se, kako se veli, imaš lice i imaš naličje, ne? Baš to isto na neki način taj film prikazuje, ali i taj sras onodobni ljudi današnje tehnologije, ne? Najbolje je bilo, nemate ovu ministarstvo za propagandu i kontrolu, ne, puštaš kaj hoćeš. Kaj se dogodilo? A mislim, zato sve više ljudi vjeruje da je zemlja ravna ploča, ne, znaš, jer ti nemaš danas, mislim, ko nema taj kritički malo razvijen i nije barem malo načitan, da nije samo Wikipedia ili ne znam, ono, nekakvi ti fake news i ne znam kaj, ono ti ga... A pazi, 24 sata je najprodavanije novine svih žalost. Tam nemaš ništa, imaš naslov i neki takozvani tekst, na kraju imaš onog Felixa ili kako se zove njihov, imaš neku malo razgoličenu ženu, ne, i to je to, ne znam sad ono, i tako ono nabacane neke vijesti, da, imaš križarku i sudoku. Danas više nije bitno da je točno, nego samo da ide van, idemo. Mi smo prvi smo to objavili, to je danas, evo. I to je samo da je čim senzacionalistički. Ali naslov, ne tekst, nego naslov. Clickbait, ne? Ako to više želi čitati, ne? Znaš, ono, više onda nikom... Koji će svima to... A ne znam, to je tako, ali nekad je to bilo, imao si, ja se sjećam, meni je deda pričao, on je 21. rođeni, 1921. 2021. deda rođeni. I sad ono, neko je kupilo novine u gradu, znači tu je bila jedna trafika u Marofu, kad su to došle novine, ne znam, Zagreba, z Varaždina, onda je neko kupio novine i donesao to u selo. I onda su svi čitali, znači, ali to ono, novine su morale doći do tu, pa onda kad je onda prvo on je to listno čitao, pa drugi prepričavali. Poznato ono, možete čuti možda od vaših baka ili pravaka, Griška vještica. Oni su izlazili kao feljton. I onda oni koji su znali čitati su čitali i prepričavali drugima po selu ono događaje, ko je kome kaj, tajne Krvovog mosta i tak dalje. Tako da, znači, iz te situacije dođeš u situaciju gdje si bombardirani informacijama, ti imaš 100 portala, lokalnih, regionalnih, nacionalnih, 200 televizijskih kanala i tako dalje. Ali mada kaj je meni interesantno, još uvijek to nije zapravo zaživjelo, kad je pojavila se onaj televizija, ja sam isto volio televiziju gledati, tako da kad vidim klinca da gleda, ne smijem previše kritizirati, je često bilo... Bolje da je pred televizijom nego pred mobitelom. Da, sad je to ali okej, nekad smo više gledali dokumentarce, a danas tih dokumentaraca o životinjama, National Geographic, Animal Planet, ne, imaš sve, ali kad gledaš u globalu, ljudi to ne gledaju. Pitaš se ko gleda ove turske sapunice ili one marisole, to gledaju ljudi, nevjerojatno. Ili kako se zove ove sad, da ih ženiju međusobno, pa majko... savršeni par... Da. Gospodin savršeni. Evo,
Ali to ljudi gledaju, to je bilo ono, neki trash, valjda, a znaju oni, svi se... To je malo za ono mozak na pašu, A, znaš, za toga. Da, to je baš mozak na pašu. Ali, gle, stvari... Ljubav je na selu. Da, ljubav je na selu. To je baš za napašu. Baš na pašu. Zato velim. To je ko ona tvoja krava neke. Liže tjeme. Liže tjeme i kosa raste, ne? Ja, zanima će krava, druga epizoda Lovil Mimica. Tako je. Ma cijeli segment o tome. Cijeli A segment. kaj sam htio reći, ono, televizor kad bi mogu gledati 4 odjedanput, znači ono 4 programa odjedanput, ne? Mislim da bi to mogli loviti, ne? Ali sad svi smo rekli toj disperzijskoj pažnji i... A ne, baš, ovo si jako dobro spomenula, evo, to je bili jedan od razloga za koje smo mi započeli ovaj podcast. Jer danas ima toliko lažnih informacija, toliko ono stvari nas bombardiraju, više ne znaš kome vjerovat, ne, više... A ljudi i ne provjeravaju izvore, to je ono najbitnije, ne, provjeriti izvore, otkud. Pa čak ti portali, 24 sata, Indeks i razni ostali, ne provjeravaju svoje izvore. Ne, oni to skidaju, pitaj Boga otkud. Pitaj Boga otkud i... Samo budimo prvi, evo mi smo, tu smo. Ali imaš još gore, imaš ono sad ono, prodaju se pod ozbiljne znanstvenike, pa teoretičari zavjere, pa imaš onda i ozbiljne znanstvenike koji govore o nekakvim teorijama, recimo ja sam gledao praktički skoro sve na rubu znanosti. Ali to se piše na rubu znanosti, znači to je nekakva ono i alternativa i tak dalje. Ali neko to ne kuži da je to na rubu znanosti, da su to masu toga nije znanstveno potkrijepljeno. Ima nešto što je, znači ono, na rubu znanosti, malo je, malo nije. Ne? Može biti ovo, može biti ono. Ne? Siva zona. Da, siva zona. Neko... A takav je i voditelj. I neka mislim. A može, ali neko u to vjeruje. To je najgore, Da, kad imaš oni koji to vjeruju. Mislim, ono, David Icke, ja sam čitao knjige, ne? Znači, ono, čovjek bolestan šizofreniju ima dijagnosticirano, njemu se ukazala Marija i Isus, nego mu je providnost se spustila na planini, koliko mi, ono, na planini, junak, ne, i tajne moći zle bande, i on piše, i sad on normalno nije glup, opet je bilo načitan, i sad on to povezuje, sve prastare teorije razne spaja u jedno i to. I sad imaš ti ljude koji recimo nisu to čitali, ali uzme neko obrađuje dio Davida Icka, pa onda zalijepi negdje. I ja znam svesti ljude i ono, mislim, koji u to vjeruju. Ali David Icke je rekao... Samo ti ja rekao, ne znam kako sam ga ščupao svakati čas, evo sam bil manji, sam čuo za Davida Icka. Reptili. Reptili, išao sam ja sa svojom familijom, išli smo 2012. u London, posjetiti se strično. I on ti je baš pričao specifično da kraljica je reptil, kraljica je reptil, idem ja, naš mali Tomica ide u London i rekli, gledate po Ujedinjenom kraljevstvu, pogotovo u Londonu, koliko ima zmajeva, kipa zmajeva i svega to. To su ono stvari reptili, ja rekao, wow, znaš kaj, prosvijetili si me, ne? I idem ja po Londonu, rekao, gledam, okrećem se svuda oko mene reptili, niko ne vjerujem. Inceptional me ne da više, sve vidimo kolo. Sad bi rekli oni, vidiš, ovi su bedaci. Ali gledaj. Ali to što dobro rekao, bio sam mali i povjerovao sam mu, kaj da radim, rekao. Ali ti ljudi nisu pročitali nijednu njegovu knjigu. Uzmi knjigu, pročitaj Davida Icka, pročitaj neke druge. Mislim, pročitaj, baš me zanima to, ne znam, meni je super teorija Zaharija Sičina, ne? On proučava, znači, jednu od najstarijih civilizacija, znači stariju i od babilonske, to je sumeranska. Znači, oni su prvi počeli na glini pisati i tak dalje. Sad kao čita, da, on to vrlo malo ljudi zna čitati u biti i starohebrejski i tak dalje danas na svijetu i sad ta teorija o nastanku čovjeka je dosta ovak zanimljiva pa onda dosta to povezuje s Biblijom. Malo na tragu tu je bil Erik von Däniken, pratim ja tu scenu. A Däniken je prastari. Čita sam ga. Ali on je iz 70-ih, 80. Danas veliš Erik von Däniken da nema history, onaj neki channel ili kak se zove koji dosta obrađuje to vanzemaljci, history, da. Neki more fresh on close, aliens. Da smo svi potomci aliena. Da. Sad, to
to su razne isto teorije i tako dalje, interesantne, sve to dobro pratiti, Jako čitati, interesantno, ono, nije to loše, ali ne trebaš uzimati, kako se noveli, sve je zdravo za gotovo, primiti se svega ko pijan plota, na kraju krajeva, velim, masu stvari je i znanost definirala i rekla zašto, kako i zbog čega, ali ta, ajmo reći, službena znanost često put, ono, a to nije zanimljivo, ne znam, ovo je puno senzacionalistički, znaš, ono, došao Isus, stavio ruku, ovo je uskrsnuo, wow, ne, tako i ovo, znaš, došli vanzemaljci, sad, da li to tak je ili nije, zanimljive teorije u krajnjem slučaju, one bi se više povezale sa kreacionistima, ne? Sad samo ono, da li ti vanzemaljci gledano u tim ljudima bili bogovi, ali ono, interesantna teorija, recimo ozbiljnih znanstvenika, ajmo reći ozbiljnih znanstvenika koji veli da svijet star 6000 godina, ne? To je ono, teorija kreacionista. A sad ono, da, pa mislim strogo čitano Bibliju, ne vreš Bibliju čitati strogo, to je pisao biblijski pisac, pisao je nekad par stotina godina, opisani su razni događaji i tak dalje, ali ima tu raznih iskrivenih poruka, ali da sad to bi predugo trebalo da to idemo secirati. To moramo 5 podcasta. Ali to ono kad je zanimljivo. Da, ali nek čita, meni je ono samo da malo uzme pa čita, nek pročita, čovjek i NLO, recimo to su dva naša pisca, Šimatović i, kako se zove, oni su napisali tu knjigu, vrlo zanimljivu. Oni su ovak malo znanstvene strane proučavali te razne teorije pa ih malo objašnjavali, dosta ovak zanimljivo. A ima, mislim, tih knjiga raznih koje vrijedi pročitati, ono, barem to ja tako mislim. Slobodno reci jednu knjigu pa može sve ponaći. Ko je autor? Spomenuo si ih sad. Pa čovjek je NLO, znači čovjek je NLO, to su naši autori, jako dobra knjiga. Recimo, od Zaharija Sičina, ko voli, nek si malo pročita, pa onda te baš zgodne teorije. Sad Deniken uzima sve njih, znači ono, i njihove teorije razne, i onda to producira. By the way, koliko ja znam, navodno, kao ono, da znamo za 54 vanzemaljske rase. Ne? Ima negdje jedan portal, to sam nešto gledal, neki srpski, oni baš imaju full tih raznih portala, koji onda opisuje kako se koji zove, pa čak izmišljeno raznih vrsta reptila, pa ovih, pa sivi, pa ovakvi, ne, 54 ih je, Pa ima bijelaca. Da. Oni vladaju svijetom. Da. Pa da, baš ja, David Icke, dok se spomenuli, nisam mogao vjerovati, ja sam baš ko mali. Baš sam sve istražio, baš je tako bilo kao 13 tih familija, svašta nekaj. I onda su mi malo mi je stalo perspektivu, nisi normalan. Perspektivu. Kakvi reptili. Ali baš je bilo zato bilo zanimljivo, baš mi je bilo. Znaš, možda je znanost neke preskočila. Kako se zovu ti takozvani zmajevi, ovi koji su na crkvama? Recimo na crkva Notre Dame, na njoj su bili dok nije zgorela, ne? To mi je ostalo u sjećanju jer sam čitao zvonak crkve Notre Dame. Ja sam gledao crtičko mali. Ali nije to fora, prvih 30 stranica opisuje izgled crkve izvana. Ja velim, kakva je to knjiga? Veli, ovo prvih 30 uopće preskočiti, ne mi čitati. Sad ja to počinjem, ja čitam, mislim si, a mogla bi ova moja profesorica hrvatskog baš me to pitati. I ko za vraga tras, ne? Ali pročitao sam. Svaka čast. A dobro, evo, poruka, ja bih rekao ovak, puno priča. To je to, zato smo... Poruka mladima, nek čitaju kad imaju vremena čitati. Ja, nažalost, s obzirom da da smo u godini čitanja, ne? Da. Pa evo, iz moje perspektive, nekakvog javnog službenika, puno to pomaže, čitanje i malo širi vidike. Sad, ovisi i kaj se čita, ali svako ima neke svoje afinitete, ali važno je čitati, pogotovo kad si mlad. Onda imaš vremena
ja velim mladima, bavite se sportom, čitajte, ljubite. Jer kad dođeš u neko blizu 30, kad krene familija ili neki ozbiljni posao, sve te to zaokupljuje 24 sata, na večer, jedva čekaš dođeš doma, vrlo malo vremena imaš možda za takve neke stvari. Ja se sjećam, ja sam gutal te knjige, onda dođeš na vlak, mi smo se vlakom nekad vozili, diliđansa, još su bile one letvice, teksa smo ga mi zvali do Varaždina, a ti si najpametniji, zvlačiš imaš taj, ne samo vokabular, nego i neka znanja, nešto si pročitao, neke o tome znaš. Drugu perspektivu, evo recimo, dok sam krenuo na fakultet, ja sam baš opalo taj reading bug, ne, kako se to zove, i baš sam krenuo čitati, skužio sam, zanimljivo je bilo da sam u vlaku najbrže mogao pročitati knjigu, baš u vlaku. Malo sa strane nešto, šumovi, ne? Da, lako dok sam doma čitam i zanimljiva knjiga, evo baš sam Hobbit. A zvoni mobitel. Mobitel je uvijek tu. Uvijek je to. On je uvijek tu. Zove Alen, dosađujem i... Ajde, kavica. Ali da, to je baš lijepo da smo sad u godini čitanja i mislim da možda su neki pesimistični kad se tiče svega toga, ali mislim da knjige nikad ne budu otišle van stila. Uvijek, knjige su čitaš na tabletu, na mobitel, nije to to. Nije to. Ali recimo evo, audiobooks, ne? Knjigu koju možeš slušati. Danas je napisana riječ i izgovorena riječ, imaju istu moć. Baš zbog ove sve tehnologije. Zato dosta ljudi, recimo evo, neko nije vizualni tip, recimo neko više voli slušati. Pusti si knjigu, ne? Da, pusti si knjigu. Puno ljudi znam koji više slušaju knjige nego ih čitaju. Zato kaj moraš pored toga raditi još. Ima odličnih emisija, recimo, koje bi ja preporučio, evo, može koji gledaju. Znači, ima Hrvatski radio prvi program, treći program, produciraju stvarno odličnih specijaliziranih raznih emisija, ne? Baš radijske emisije. Da, radijske emisije, pa mislim ima ovih koji su danas petak, globotomija, ne? Ona je više malo fodor, ne, cirkus emisija, ali odličan, nije baš potpuno bez veze, a ima recimo povijest četvrtkom, to ja obožavam, mene povijest dosta zanima, pa to ja redovno pratim. Recimo Andromeda, krasna emisija. I XY drugih emisija stvarno ima, možeš slušati slušanje na zahtjev. Tako da svako ko nema vremena, pusti si emisiju, sluša. Baš stvarno krasnih emisija, edukativnih, nisu same. Mislim, ko voli klasičnu glazbu, evo, Hrvatski radio prvi program imate specijalizirane emisije, klasične glazbe i tako dalje. Mozart i Salieri. Da. To je film, to je odličan film. Minuet, G-dur i 25. simfonija Mozarta. To preporučam. Salve Regina. Mozartov Requiem, evo, to ja ga obožavam. Ja više volim ovaj malo mračni. Ne, ima Mozart svoj Requiem. Mozart ima svoj. Mozart ima svoj Requiem. Mozart ima svoj Requiem, odličan. Meni je jedan od najboljih Requiema. Ali, znate kaj mi je super, recimo, spajanje, ali to je već klasika. Rock glazba je danas klasika. Rock glazbe, prvi su tu krenuli, dobro, najviše u današnje vrijeme, ili ajmo reći prije 20 godina, Metallica, ne? Oni su to. A mislim da Deep Purple je bil prvi koji je krenuo s tom spajanje klasične glazbe i rock glazbe, ne? Child in Time. Čak bih rekao recimo i Queen. Da, Queen. Da, mislim, Bohemian Rhapsody, a gledaj, svi su oni glazbenici bili u biti i školovani glazbenici, ili su bili zainteresirani za tu klasičnu glazbu. Znači, izvire iz te klasike sve, praktično. Pa baš kako si ti rekao, kako ste vidio, ste snimali trash film, morali su od nekog vući inspiraciju. Da. Tako su oni vukli od starih majstora. Jasno. Ali interesantno i ove, kako velimo, dum muzika, ali tehno muzika, ne? I to isto ima puno teorijskih. Da, pa tehno muzika je masovno, one najbolje izvedbe su vezane na klasičnu glazbu, ne? Tako da, to je interesantno. Jedino dok ja ne vrem razmiti, evo, to je čirilica, to je ojkavce, ne, ja to... Žarilice.
ne kužim, ne znam, mladi to slušaju, sad mu neko rekao, pa smatrke, Kaj mi je za vrijeme? Kaj ti znaš, ovo. Evo, ja to ne razumijem. Kako su možda oni prije 50 godina nisu razumjeli rock, koji su bili tada stari. Kaj je ovo za Da, kaj je ovo, trešnjava, drnjava, nemoral, znači kralj roka, pazi, kralj roka, legenda danas klasične glazbe, mislim klasične rock glazbe, ne? The King, Elvis, kad je ovo pleso, kakav je ovo, nemoral, baš je nemoral, kaj je to danas glazba? Da. Kaj je to danas slušamo? Ali ne, baš to je interesantno. Ali dobro, ovo ja fakat, ovo nema neke vrijednosti, harmonika, i iza ima ono ritam mašina. A to je to ono zabavne Uzela glazba. si žilet moj, da se vežeš mene, čim će da se brijem, ne misliš na mene. Pa mislim, Idemo snimiti, imamo mikrofon, imamo sve. Besnik. A to sklepaš tu 3 stiha, dodaš tamo čirilicu, neku pevaljku, gola dogača i Bogu na veselje. Viš, mislim da ne bude ta glazba nikad, recimo, još klasični rock. Meni je to, ja sam odrasao na bluzu, na džezu, na rock'n'rollu, na dobrim stvarima, meni je stari to ko klincu pušta, na grafu. Znači, vidiš, to ti je važno. Kakav utjecaj imali su roditelji na tebe? To je najbitnije. Ja sam ko klinac, doma su bile ploče, ne? Elvis, pa onda francuske šansone. I ja obožavam francuske šansone. Mislim, sad francuske, ali stvarno, ja ih znam. La Vie en Rose, Edith Piaf. Edith Piaf, dobro, ona je legendarna, ali mislim ima XY drugih izvođača. Ali to je kaj si slušal, čim si bili zadojeni, ne? Znam da je bila onda pjesma, ja sam jako volio ko klinac. To je ovoga. Sad valjda kazam, od doma dolazi. Ti mladi roditelji, danas koji imaju 30-40 godina, koji su slušali takvu muziku, trešti mali se vozi iza zicu, ne, trešti cajka, ne, kaj bo on bogati, pa ima već oprani mozak bogati. Sinan Sakić trešta. Još mu drne pred glavu, jer te teško da bude slušal neku ozbiljnu. To stvarno je bitno roditelji, okolina, a kad ti jednostavno čuješ, ti jednostavno prepoznaš dobru glazbu, to je koji dok vidiš dobar film, prepoznaš, jednostavno, ako je dobro, onda bilo dobro bude sad. Znaš, klasična glazba nije jednostavno. Mislim, ima klasičnih hitova. Da. I to je svima onak primamljivo. A sad imaš i ostale klasične glazbe, koja nekom... Nije tako poznata, fenomenalna. Je, ali trebaš ti malo saživjeti s njom, ne? I mnogima je to, kao vi tu cvili u nekaj gudiju, to bez veze, ne? I treba ti malo vremena. Mene su uvijek inspirirale opere. Ko klinac, niš ne razmiš, kaj ovi sad to tuliju. Deraju se na njemačkom. Da, neke se deraju na talijanskom i njemačkom, ne? Ali znaš, gledaš to, pokušavaš shvatiti neku priču. Je. Pa to smo se baš jučer razgovarali. To su bila kina u njihovo vrijeme. Da, to je bilo njihov kina, tablet i sve je bilo. I onda su prepričavali. Sad ti probaj 3 sata operu slušati. Dobro, gledaj, Orašar je fenomenalan. Labuđe jezero, Orašar, to je fenomenalno. To da. Ma, mislim, stvarno ima i onih baš čujnih melodija, kaj ne briš, kak si rekao. Hitovi koji nikad ne budu... Da, ne briš to ne čuti, ne briš to da si sad ne znam kak zadojeni nekom muzikom. Kaj čuje se na reklamama raznim, sve posudci. Je, opet se vraća. Vraća se, ubacuje se, ne. Ali velim, evo ja, kaj se muzike tiče, baš te cajke, to ne kužim. Ali nemam niš protiv ovih braća preko Drine, kako bi se reklo, ne. Recimo Balašević mi je top. Balašević, a pjeva, mislim, dobro, on, kak je rekao Riblja Čorba za njega, on nije Srbin, ne. On pjeva na hrvatskom, nekad sa primjesima malo srpskog.
ali Keva mu je iz, dolje tu, kak se zove, ne Koprivnica, nego Bjelovara. Keva mu je iz Bjelovara, on nije Srbin. Ima dobre pesme, ali ne peva on srpske pesme. Ali ono, baš odlične stvari. Viš to dok je Balašević... To baš kako se Balašević spomenuo, dok je Balašević otišao, to je ono... Recimo, moja mama je baš pogodila. Ja nisam nikad bio na koncertu od Balaševića, ona mi je rekla, vi djeca ne budete nikad mogli osjetiti to kako je biti na koncertu jednog takvog čovjeka. Ne, stvarno, baš. Velikana. Recimo, on dugo vremena nije radil velike koncerte, nego je radil, recimo, manje koncerte u manjim prostorima, klubovima i tako dalje, kao da se tu najbolje osjećao, ne. Ok, kak je sad taj internet, pa ima tih snimaka, gdje on govori, prepričava, ali no, on je Vojvođanin, ne, u biti, ne, i taj štih, kaj je meni interesantno, taj štih Austro-Ugarske, on prenosi u svojim pjesmama, ne. Baš nije bil samo umjetnik, bil je i znalac, bil je i načitan i i imali je tu povijesnu jednu crtu da je sve kaj je bilo nekad prenijel i pretočil kroz pjesme, valjda kroz priče od svojih, ne znam, djedova i tak dalje. I tu nekakvu onda životna događanja, ili ajmo reći društveno-politička događanja uvijek malo isprepel kroz pjesmu, ne. Nisu bile samo ljubavne. Stopolike. Da, mislim da najbolje mi je sloboda, ne. Sloboda ne, on je ili Mirka, ko te sada dirka, pod prozore dolazi, Mirjana Milošević, ne, žena, kad je ošao u zatvor, vas niko ne sme dobije. Da, ne sme niko da vas bije. Sem mene i naše milicije. Milicije! On je sa tom rečenicom postao poznat. A dobro, viš. Ali Balašević je baš bil kontra Miloševića i te njegove politike i drago mi je to da je to tak bilo, ne. A evo šteta, Ošo. Da. Ali baš mi je djetinjstvo i dalje kroz godine Balašević mi je bio nikad, neko pusti Balašević, to se ne prekida. To je jednostavno, to je baš Panonski mornar. Veli, nije zlojak neki mornar ostane bez lađe, zlojak mornar ostane bez mora. To je priča, Panonski mornar ostao bez mora. On ima band, Mornarica, ne, Panonska mornarica, baš nije sklepano bez veze, nego ima sve neki smisao. Tako. Da, evo. Može jedna od Balaševića? Može. Pa Božo zvani pup, to je. Božo zvani pup? To je može. Može, ajde. Možda je najveći hit. Dobro. Pa da gledaj još djevojku sa čardaš. Ja sam te reći, ne. Djevojku sa čardaš nogama ili Anita isto, dobro, ako su malo življe, Može. I Ringić piju. Da je okreni. To se mnogi nađu u tom stilu. O, daj okreni, Ringić piju u mojoj glavi. Kafe macchiato. Ko je uma sad? Pusti ih sve. Pusti album. Cijeli mix. Pustit ćemo Anita, ali samo sekundu, internetu pepade. Siniša ti znate, fakt da se pisma Anita se u originalu zove Budimpeštanski snijeg. Je, Budimpeštanski snijeg, bravo, vidim da ga zove. Tu nam je naš konsilije, evo ga, tu je. Zavile juli. Ne, odlično. Odlično, ova reklama je to. To. Može. Evo, ovo je fenomenalno. Streč film festivala na Balašević. Na Balašević. Sve uopće nismo planirali. Čekaj, rock smo slavo. Rock smo slavo, da. Znači, kaj slušate? Sad ja vas pitam. Malo zamijenimo uloge. Ja slušam rock, metal i...
Rock? Tokajac? Metal, rock, metal, rap, poslušam si blues, poslušam si klasični. Da se ona čita emocije. Sve, a gle, to kako se družimo, kako smo srednjoj školi, ja recimo rap nisam nikad slušao. Ja sam na bluesu, jazzu, rock'n'rollu i heavy metalu, meni je to, ja sam odrasao ono, na Deep Purple, na Ray Charlesu, na Louis Armstrongu, ja sam odrasao. I onda dođe Alen, sad gang neki, dođe. I onda smo tak, kako smo se družili, tak i on krenuo slušati i rock i jazz, iako je već bilo poznat s tim. Techno ne, je već... Ne, znamo techno. Ne, nije za mene. A znam dosta. Da, ono muzika, ja to velim, to je ono ritam onih crnaca. Da. To negdje ono u korteksu iza negdje nabija ona crnačka muzika. Ne znam, evo, blues je. Dobro, više tech house nego sam čisti tech. A dobro, sad to ima tih podžanrova. to ko bi to više... Malo nižniji Ti si nego Slovenija. tech. I ti si Slovenija. Meni je recimo A zanimljivo... može neki vic s Slovencima? A, već... Svako malo već mu je dosta. Sključimo nas sve. Slovenski auti imaju samo 4 brzine. Prva, druga, treća, meja. Ti je sad to kod nas, da Slovenija više nema majstora za zvuk. Sve su njemi filmovi sad. Zake Slovenci nikad ne sviraju zapad i istok, nego obično sjever jug harmoniku. Ako krene zapad i istok, evo te rastegneš ono meja, znaš Trebamo putovnice. Ovo sve za kolege Slovence, volimo vas, sve ovo dobro budu. Ime nešto su, neke su nam prazne čaše. Slovenka, zvao si me Slovenka. Danas na Globotomiji puštaju Fodor pusti zvao si me... Jebate, pričam previše i svi. Dobro je to, samo nastav. Zato ovo žuti muškat. A nije Noja, dečki, tak da Pa da je Noja, ne bi priča bila ova. Ne bi se počeli krivit. Već bi to ono... Ispadali bi iz ovog... Kadra od Michael Jackson. Ok, samo iz kadra, dobro je. Evo, za Halloween je bilo tamačka. Ko ovo neko gleda? Hoće li ljudi to gledati? Da, naravno. Epizodi ima od 500 do 1000 i nešto view. Neki ti Bože. Okej, nije ovo. Tek smo počeli, još smo... Da, 9 epizoda to sad. Ali da, ima. Ja u Varaždinu sam baš jako lijepi odaziv ljudi. Sretno mi na ulicama. Njega su teretani zastavili. Svako malo. Zvijezda. Sveučilište u sjever, kako snimamo, kako smo tam krenuli, to baš se zna i evo, baš jako nam je drago da su ljudi, da nas gledaju. Morate malo i tu Malofin promovirati, snimate u kulturnom centru. Pa da. Uvijek stavimo Uvijek stavimo, da se zna. Zahvaljujem se. Zato smo morali gradonačelnika Marko zvati. Dobro, sad, nisam ja neka faca, ali ajde. Svašta mogu lajati. Dobro, takvi nam treba. Takvi trebaju. Brbljavci. Je. Takvi živimo tu. Bulja vam dopela, ne? Boga, Sinjanina. Sad je bil na podcast inkubatoru. Neki dan je bil. Onda mora i ovo doći, ne? Rada kod nas da ne dođe, ko je to vidio? Evo, znaš kaj, promijenio se, sad, išao sam prema Saboru i evo njega je spadao iz auta, rekao, vodi Miro, pod kišom nam pala kiša, sad idemo do Sabora nekakvih 200 metri. I rekao, i kako je, gradonačelniče? Kako ti to, ja sam znaš temperamentan, ja bi ga njega u bulju udario, ne? Ja rekao, znaš, digneš se i okreneš se, ili ne odgovoriš na poruku, znaš, ili preskočiš provokaciju. A rekao, lako je sa saborske pozornice tući, ali kad ti preuzmeš odgovornost, onda prvo ne možeš govoriti baš sve kaj misliš, većinom ne možeš govoriti kaj misliš. Imaš svakakvih ljudi, svakakvih sudbina, svakakvih situacija i ti si tu da ih rješavaš. Nekad bi zel dvocjevku i pucanu minimalno v koljeno, ali hvala Bogu ne smiješ, da šerif, nekad bili da si šerif. Ma koji šerif, većinom tebe boksaju, svi ti moraš šuti, klimaj, okreni se,
nije baš zahvalno, ne, to ljudi misle, ti si gazda, ti si tu baja, a u biti sasvim je suprotno, ne. Mi smo dosta onak, i demokracija naša je jako liberalna, otvorena, fakat, evo primjera Australija. Pa tam, kad je zakon, kad su rekli da nosi masku, ako na cesti nema masku, ovoga s kundakom u glavu, pa da to nekog policajac s kundakom u glavu nekog rokne, sutra ministar vlada pada, katastrofa. Kad je prije 20 godina su rekli da bi trebala policija imati kalašnjikove iza u bunkeru, koja se to fama složila. U Americi, te tam je svaki dan rat, kad gledaš imaš te emisije. U školama, da. Ma da, to isto. Ali imaš te emisije, možeš gledati na internetu, policije u akciji, ne? Kad snimaju oni i tako da, ljudi pucaju, pa to je kaj da si došli u Vukovar 90. To ako ne veliš da ti je osiguranje u onom pretincu i ako ideš tu, već se lovi za pištolj. Zato jer svaki drugi puca na njega. Slovenci, vi ste imali policijski sat? Da, za vrijeme drugog vala je bio policijski sat od 9 sati na večer i do 6 ujutro. Kuć možda, onda je kao bacit smeće. Ne može da, mislim Njemačka isto, nisu smjeli dalje u dućan, ne, ali to stalno govorim, moram to reći. Kaj sam shvatil u ovoj koroni? Da Bog je na nebu, ne, a na zemlji postoji drugi Bog, zove se dućan. Znači, ljudi su bili spremni, hoćemo u dućan, hoćemo u Lidl, gdje da ga reklamiram, ne, ali rekao, pa ne smete pustiti, nije, pa idi kam hoćeš, baš me briga, ne, kaj me briga, idi kam hoćeš, ali ne mogu ti ja propusnicu, to je stožer izdati, onda mene zovu, ali rekao, nisam ja stožer su tam dečki, imaš naputak, možeš to dati, kaj možeš odi, pa dosta ti je tu po Marof u dućan, ne, ali kaj je bilo interesantno, okolne općine su pustile Marof, ovi su bili ljudi naši, i dućan je stvarno, ja velim, Bog na zemlji, Možda stvarno do WC papira. Samo oni s Lidla su dobri, ovi ne WC papira i ovih digo kvasac, nego prašak, kvasac, ne, kvas. Suhi i ovaj za dizano, ne. A pol gazdarica više ne zna kruza. Ali imamo ga. Manki si, manki duh. Kada se pokvari za 2-3 tjedna, ga držiš frižideru, nema veze. Ne znam gdje je bilo pisalo sam dalje stvarno ili ne, to više ne znaš, ne znam koliko. Došla žena, neki dućan i kupila sav kvasac, sve kupila, A možda ima žena pekaru, pa onda obskrbljivati ljude. Spremala se za zombi apokalipsu, A ljudi su vadili novac iz banka i zakopavali ga. Nije ozbiljno. Stvarno, bilo tako, mislim. To mi ima još manje smisla nego da im novac ostanu. Mislim, zbog toga ti je došlo do drugog svjetskog rata. Ekonomska kriza, 30-ih, gdje su ljudi praktički, prvo novac je inflacija pojela, ljudi su izgubili povjerenje u banke i vadili su novac i tak dalje. I onda je novi predsjednik, kad je došao uz razgovor uz kamin, kako je bilo ime? Roosevelt. Wilson je bil prije njega, Wilson je izgubili izbore. On je bio veliki inženjer, sve bude super, on mu sve riješilo i onda nastalo kolaps, totalno, burze i tak dalje. Ali više je to bilo kroz strah. I Amerika je onda krenula famozni New Deal, ali i najvažnije je bila ta priča da se povjerenje u banke vrati, da banke okreću novac, da pozajmljuju, da ulažu u investicije i to onda zavrti kotač. Recimo u Njemačkoj Hitler imao drugu taktiku. Oni su recimo, nacionalsocijalizam, isto koji komunizam bil kontrolirana državna ekonomija i ulagalo se u neke velike infrastrukturne projekte državne, ali masovno u oružje. I recimo da Hitler nije
započeo rat, oni bi ekonomski propali za 2-3 godine. Ne? Jer kaj, ti produciraš tog oružja, ne? A nikam ga ne prodaješ, možeš početi koristiti. Ne? Zato ga Amerika koristi, ne? Zato da ga more potrošiti, da more i oni su obrnuti, oni su vezani je sprega, ali sva industrija je kao privatna sa velikom vezom, recimo Lockheed Martin, Boeing, ne, sve je to privatna industrija, privatne tvrtke, ne, koje jako koriste ta fakultete i tako dalje, oni su tu jako povezani i kroz to dobivaju nove tehnologije, ali s druge strane opet su kontrolirani i državno, jer je država najveći kupac sve te moderne tehnologije i normalno treba onda to negdje potrošiti, treba to nekome prodati. Da. Mislim, treba nekoga posvađati. A gle, vidiš da su Francuzi ispali preko noći, mislim kaj ti znači, ko je u biti glavni, ne, mi neki mislimo, mi Hrvati, znaš, bogati, zvistički, 4 miliona nas ima. Imanje sad. U toj, da, imanje, ajde, nadamo se da će nam... Čekajmo rezultate, popisajte, volimo. Tek za 2 mjeseca. I onda mi tamo... Sad možemo živjeti u vjerenju da nas je 4,0. Jer znate koliko ima stanovnika Europska unija? Oko pola milijarda. 550 miliona. 550 miliona. Sad zamislite mi sa niti 4 miliona, sad mi kaj budeš ti, bude sretan da si tu na tom tržištu, da možeš konkurirati na tom tržištu i trebaš što više, ne? A zadržati opet svoju kulturu i tako dalje. To je smisao Europske unije, samo kaj, nažalost, Europska unija je nije prava država, ne? Ona je nekakva unija, ne? Ali nema one obrise države, nema svoju vojsku, nema nekakvu zajedničku baznu politiku, ne? Bilo bi idealno da je recimo ko američke Ujedinjene države, ne? Puno bi bolje bilo. Jer mi smo, gledaj, imaš dvije stvari na svijetu su temeljne, ekonomski temelj. Znači, prvi temelj je narod, ljudi, a drugi su resursi. Europa, gledamo po broju stanovnika, 550 milijuna, praktički ide odmah iza Kine i Indije. Ne? A onda Amerika sa 250-280 milijuna otpada. Čak i više, čak i 300. Rusija 140. Ali manje, Pogledaj Ameriku. Mislim da je sve ima malo više od 300. Ili 320. Tak neka, ja mislim da je tako. Ne znam zakaj mi je ostao taj 250 neki mi. Pa imali su ranije. I Rusija mislim da 136 ili 138, ne? Ili 132 je sako radi sad to. Tu negdje. Da, dobro, nema već da je 130. Ali okvirno. 329. A Rusija? Rusija... A tu negdje oko 140. Da. I sad zamisli si broj stanovnika. Rusija 144. Tu smo blizu smo, ne? Znači, zamisli si masu ljudi, tržište, na nekakvu snagu tu koju donosi. Znači, mi smo odmah iza Kine. I Ameriki, ni Rusiji, i mnogim drugima nije u interesu da Europa bude ajmo reći, konkurentna. Ne? A opet mi, to je stari kontinent, vječito posvađanje, svako mi imamo vuče na svoju stranu. Više povijesti. Ma da, ali i to da kaj je interesantno, ja gledam tu i nas Hrvate, ne 90-ih kad je došlo do osamostaljenja, svako selo htjelo biti općina. Znači 2 sela grad, 3 sela županije, 4 sela država. Vatikan. A ovo iz drugog sela, malte ne, neprijatelj na nože, kad dojde nogometna utakmica, oni su, koji Srbije, znači najveći neprijatelj, ne. A nije to samo naše, to je kad gledate Španjolska, Katalonija i tak dalje. To je, Baskija, Katalonija, sve to, mislim kad bi gledao veliki uspjeh, zaki se uzimaju neki veliki kraljevi, veliki značajni ljudi u prošlosti su upravo oni koji su ujedinili pojedine države, ne, ratovali, ko Kina, ne, sad kako se zove, malo se čum.
Gdje si sad našao malo? Znate Petersona ostalo, on uvijek spominja Mao Tse-tunga, onda mi je ostalo. Da, veliki skok. Veliki skok. Znate koliko je Kineza pomrlo za vrijeme velikog skoka? 10-20 milijuna je 30. 30 do 50 su procjene. Znači, ni oni sami ne znaju 30 do 50 milijuna. Ali recimo u to vrijeme, recimo krajem rata, kaj je interesantno, krajem rata, drugog svjetskog rata, znači kad su u biti komunistička partija, kineska komunistička partija, 48. Istjerala Chiang Kai-sheka, Chiang Kai-shek se povukao na Formozu ili Tajvan, ne, još uvijek je ta, onda su oni planirali da budu invaziju napravili, nisu imali dovoljno ni resursa, ni snage i tako dalje. Znači, 360 milijuna stanovnika imala Kina. Pazi, došli su do milijardu i 300 milijuna. Strašno. Sad, da li su svi bili evidentirani, to ja ne znam na koji način su oni evidentirali i brojili te ljude, ali službeni podatak je da su 48. imali 350-360 milijuna stanovnika. Tako da taj, između 30 i 50 milijuna ljudi kad je umrlo, to je bilo strašno. Da, to je ogroman udio, što je... A recimo, kaj je interesantno sad, ne? To mi je pričala japanska veleposlanica. Jer ja sam predsjednik odbora za međuparlamentarnu suradnju između Hrvatskog sabora i Japanskog parlamenta. Pa onda malo smo bili na primanju kod japanske veleposlanice i tako dalje, pa smo razgovarali, bi se me pozvali tu na rođendan 100 godina Rabuzina, došla, odazvala se, ne? Da, Rabuzin je... Pa on je izlagao dosta u Japanu i dosta poznati bili, ima i nekoliko tapiserija njegovih tamo u Takarazuka kazališta i tako dalje. Pa u Kyotu na fakultetu, unutra u nekoj predavoni i tako dalje. I dosta slika prodalo u sam Japan. Kaj mi je rekla, recimo, Kinezi imaju trenutno negativni demografski prirast. Znači imaju više umrlih nego rođenih. Pazi, njih je 1.300 milijuna i bore se, zato su sad promijenili, ukinuli su onaj... Politiku jednog jedna. Ne, imaju su 2, sad možeš i 3 i tako dalje. Sad možeš na 3, ne. Imaju negativni demografski prirast. A to ti je čim ti ekonomska moć raste, to se i manje djece